ассалому алайкум бинандаҳои гиромӣ. барномаи иттилоотии ахбор бо муҳимтарин хабару гузоришҳои тоза ки ҳамкорони мо омода намуданд мустақиман манзури шумо мегардонем. Дар студия бо шумо ҳамрази Абдулмаҷид ва Савсан Ғаюрзода. дар нерӯгоҳи барқи обии Роғун бо азми қатъӣ ва иродаи матини фарзандони ватандӯст ва бо нангу номус корҳои сохтмонӣ бо маром идома дорад. Корҳои шабонарӯзӣ дар ин майдони заҳмати мардона ҳар фарди худогоҳро ба ояндаи боз ҳам ободи Тоҷикистон умеди қавӣ мебахшад. аз рафти корҳои сохтмонӣ дар нерӯгоҳи барқи обии Роғун ки ба хотири пешрафту тараққиёти бештари Тоҷикистон анҷом дода мешавад, ҳамкорони мо гузориш омода намуданд. дар натиҷаи тадбирҳои амалӣ намудаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва бо шарофати заҳмати содиқонаи бунёдгарони иншооти таърихии нерӯгоҳи барқи обии Роғун имрӯз дар таҳкими истиқояти энергетикӣ нақши устувор гузошта мешавад. дар воқеъ дар ҷаҳони муосир иншооте арзӣ вуҷуд менамоянд ки барои ин ё он мамлакат на танҳо мояи ифтихору сарфарозӣ, балки воситаи муҳими таҳкимбахши иттиҳоду ҳамбастагии миллӣ мебошанд. ин шабу рӯзҳо корҳои сохтмонӣ дар иншооти бузурги гидроэнергетикии мамлакат нерӯгоҳи барқи обии Роғун бо суръати баланд пеш меравад ва рафти кор дар ин иншоот зери назорати бевоситаи бунёдгузори Инкохи Нур, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қарор дорад. дар ин корзори нангу номус феълан наздик ба 22 000 нафар сохтмончӣ аз минтақаҳои гуногуни кишвар дар ҳама қитъаҳо саргарми коранд. ҳадафи ягонаи бунёдгарон дар муҳлати муайяншуда ва бо сатҳу сифати баланд ба истифода додани агрегати дуюми нерӯгоҳ ба ҳисоб меравад. дар толори мошинҳо нақбҳои сохтмони рақами 3 ва 4 ва нақбҳои нақлиёти корҳои бунёдӣ бо маром идома дошта, дар он техникаҳои муосиртарини сохтмонӣ сафарбар карда шудааст. тибқи нақша соли ҷорӣ агрегати дуюми нерӯгоҳи барқи обии Роғун ба истифода дода мешавад. дар ин агрегат аллакай қисми зиёди корҳо аз ҷумла корҳои бетонхобонӣ ва арматурбандӣ ба анҷом расиданд. айни замон кратер барои интиқоли ротор ва статори генератор пурра омода мебошад. дар майдончаи васлгарии толори мошинҳо васлу насби статори генератори рақами 5 давом мекунад. қисми марказии ротор бо порраҳои он васл карда шуда, дар он диски тормозӣ васл карда шуд. дар майдончаи васлгарӣ сатҳи 974-600 васлу насби стерженҳои печакҳои статори генератор ба анҷом расонда шуданд. гузоштани колоткаҳои изолясионии стерженҳо аз боло ва поёни печакҳои статор бо теъдоди 864 дона ба анҷом расонда шуд. дар майдончаи муваққатии толори мошинҳо крестовинаи поёнӣ бо такягоҳҳои тормозӣ ва элементҳои иловагии он васлу насб шуда ба кратери агрегати рақами 5 интиқол дода шуд. дар майдончаи муваққатии сатҳи 967 ҷамъоварии калонҳаҷми крестовинаи болоӣ ба анҷом расид. корҳои нақбканӣ ва анкергузорӣ дар қисмати агрегати рақами 4 пурра ба анҷом расида, корҳои арматурбандӣ ва бетонхобонӣ давом дорад. айни замон дар ҳаҷми 6505 метри мукааб бетон хобонда шудааст. ҳамзамон васлу насби оҳанфулозот оғоз гардида, дар ҳаҷми 356 тонна оҳанфулозот васлу насб гардидааст. хафории нақби насосҳои обкаш пурра ба итмом расида, корҳои бетонхобонӣ тибқи нақша идома доранд. айни замон дар ҳаҷми 6197 метри мукааб бетон хобонда шудааст. дар гидроагрегати панҷум бошад, корҳои арматурбандӣ ва бетонхобонӣ ба пуррагӣ ба анҷом расидааст ва имрӯзҳо бошад корҳои васлу насби гидротехникӣ ва аз он ҷумла статор ва ротор рафта истодааст. ва инчунин бар зиммаи мо ширкати муҳандиси Тоҷиксгейм вогузор карда шудааст гидроагрегати 4. аз гидроагрегати 4 ҳам ки бошад, аз зонуи агрегат то қубури ҷабанда имрӯзҳо аз сатҳи нуқтаи 931-600 то 951-700 корҳои арматурбандӣ ва бетонхобонӣ ба пуррагӣ ба анҷом расидааст. ва имрӯзҳо идомаи корҳо бошад дар қубури ҷабанда корҳои арматурбандӣ ва бетонхобониро мо давом дода истодаем. дар нақби СТ3 бошад, корҳои сохтмону васлгарӣ идома доранд. корҳои нақбкании иншооти асосӣ пурра ба анҷом расида, ҳафории нақбҳои ёрасон давом мекунад. корҳои арматурбандӣ ва бетонхобонӣ, сементатсияи пуркунанда иҷро шуда истодааст. дар баромадгоҳи нақби сохтмонии рақами 3 корҳои бетонхобонӣ, арматурбандӣ, васлу насби қолабҳои оҳанубетонӣ ва торкретӣ барои мустаҳкам кардани деворҳо идома дорад. дар ин қисмат корҳои заминӣ тибқи лоиҳа аз ҷониби ширкатҳои пудратӣ
وطنی و خارجی ادامه داشته اکثر کارها اجرا شدند. مساحت عمومی کارهای بتونپاشی 105687 متر کواردراتری را تشکیل می‌دهد. کارهای مستحکم کنی نیشه‌بی‌ها و گذاشتن انکرهای پنه، اژرگه و سمنتاسیای مستحکم کننده ادامه دارد. ساختمان انشاءات برآمدگاه نقب جریان داشته در حجم عمومی 134229 متر مکعب بتون خوابانده شده است. با سر بلند در جمهوری خودمون در وطن خودمون صاحب جای کاریم، وطن خود را آباد میکنیم. با دستگیری و کمک برادران ما همه یک گریبان سر برآورده با هم کار کرده ایستادیم و کارهای ساختمانی نیروگاه برقی آبی راغون را پیش برده ایستادیم. در نقب مائل کارهای کفشرگری، آهن‌فلزی و سوراخی چاه‌ها برای کارهای سمنتاسیونی ادامه دارد. کارهای ساختمان و وصلگری در نقب ساختمانی است4 طبق جدول اجرایشی کارها و لایحه‌های پیشنهاد نموده شرکت لایحه‌کشی پایری شویتساریا ادامه دارند. در درآمدگاه نقب و دیوار حمایوی آن کارهای آرماتوربندی و بتون خوابانی ادامه دارند. کارهای زمینی، حفاری و آرماتوربندی نقب ساختمانی است4 جریان دارد. کارهای بتون خوابانی در درآمدگاه و قسمت درونی نقب نیز ادامه دارد. صفت اجرای کارهای ساختمانی و وصلگری از جانب نمایندگان ریاست تکنیکی و آزمایشگاه مرکزی شبانه روزی برآورده شده است. همین است که تمام کارها با سطح و صفت بلند و جوابگو به استانداردهای بین‌المللی اجرا می‌گردند. در این نقب کارهای کوهکنی، کارهای مستحکم کنی نقب، کارهای ارکگذاری، کارهای آرماتوربندی و کارهای بتون کنستروکتیوی سقف و دیوارها رفته ایستاده است. صفت و ثمره کارهای ساختمانی از جانب مهندسان ریاست نظارت تکنیکی شبانه روزی تحت نظارت قرار دارد. کاری که اینجا عملی می‌گردد، اجرا می‌گردد، از دید نظر مهندسان گزارنده شده، بعداً در حالت تصدیق یافتن صفتناکی آن با کارهای منبعده اجازه داده می شود. یعنی با باوری کامل گفته می توانیم که صفت کارهای ساختمانی در سطح بلند قرار دارد. جوابگوی طلبات بین‌المللی بودن نیروگاه برق آبی راغون و دقیقیت کار اولین اگریگات آن معین کرده شده است. واقعا نیروگاه برق آبی راغون برای همه شرکت‌های وطنی و خارجی مکتب بسیار نادر بوده. هزاران نفر متخصصان صاحب تجربه تاجیک را به بازار بین‌المللی ساختمان انشاءات هیدروانرژتیکی آماده می‌نماید. بنیاد نیروگاه از نقب کنان و عموما از همه متخصصان و کارگران زحمت سخت و متانت زیاد طلب می‌کند. زیرا 90% کارها در زیر زمین انجام داده می‌شوند. بنیاد تالار ماشین‌ها و ترانسفورماتورها که در زیر کوه جایگیر شده است با نصب قسمی اگریگات‌ها عملی گردیده است که در جهان نظیر ندارد. ادامه برنامه اطلاعاتی اخبار. در دایره سیاست پیشگرفته سران دولت‌های با هم دوست امروز نقطه نظارتی گذرگاهی اتومبیلی دوجانبه در سرحد بین شهر حصار جمهوری تاجیکستان و باباتاق جمهوری ازبکستان در وضعیت تنتنوی افتتاح گردید. نوردین قربان و معروف عبدالله از رفت کشاده شوی گذرگاه سرحدی گزارش می‌دهند. در رسم افتتاح گذرگاه سرحدی هزاران نفر شهروندان دو دولت با هم دوست و برادر اشتراک نمودند. پرطرفشانی پرچم‌های هر دو دولت نشانه از سیاست دوربینانه رهبریت عالی جمهوری تاجیکستان و جمهوری ازبکستان درک می‌داد. دو ساعت گرم در آغوش گیر. امروز باز یک گذرگاه سرحدی بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری ازبکستان گشوده شد که این روز تاریخی و نیک را همگان انتظاری می‌کشیدند. اکنون شهروندان هر دو دولت با هم دوست و برادر می توانند طریق گذرگاه سرحدی به ممنوعیت رفت و آمد نمایند. در این روز شهروندان هر دو جانب به هم آمده از پایداری دوستی و رفاقت که از رشته‌های تاریخی و فرهنگی هر دو ملت شهادت می‌دهد یکدیگر را گرم و صمیمی استقبال نمودند. در مراسمی با شکوه افتتاح گذرگاه سرحدی نمایندگان هر دو دولت جمهوری تاجیکستان و جمهوری ازبکستان اشتراک نموده ابراز داشتند که گشوده شدن باز یک گذرگاه نو از سیاست خردمندانه پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و پرزیدنت جمهوری ازبکستان محترم شفقت میرزیویف منشأ گرفته در سمت باز هم مستحکم نمودن دوستی و رفاقت، رشد مناسبت‌های نیک همسایگی و تبادل مال و محصولات بین دولت‌ها زمینه
زمینه اساسی می‌گذارد. آنها با روحیه بولیده و افتخار و سربلندی شادی و فرح نموده یکدیگر را زیر صدای کرنه و سرنه استقبال گرفتند. شهروندان دو کشور همسایه تاکید می‌دارند که سال‌های زیاد انتظار کشوده شدن گذرگاه سرحدی بودند. اصلا دوستی بین این مردم از آن مانند شبیه آن است که مانند یک خانه است. اگر خانه از 4 دیوار عبارت است، اگر دور دیوارش را در گذشته بزرگان ما حضرت جامی و نوایی گذاشته باشند، امروز این دیوار را مستحکمتر کردند. دو دیوار دیگر را اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم تاجیکستان امام علی رحمان و پرزیدنت محترم ازبکستان شوکت میرزیویف گذاشتند و این روز را ما به همه مردم تبریک میگوییم. به هر دو پرزیدنت مملکت رحمت میگویم، به جناب عالی امام علی رحمانوف و محترم شوکت میرزیویف هزارها رحمت. به تمام مردمی که از تاجیکستان کلین شده آمد، به تمام خلقی که من در اینجا زندگی میکنم، امروز حد و کنار ندارد خوشبختی را، چون که همه سرحد گشوده شد، بی ملال رفته آمد می شود. من دو مملکت ده دائم تینچه امانی باشه، مردممان در صلح و آسایشتگی زندگی کنند. نمایندگان تاجیکستان و ازبکستان ضمن برآمد تاکید داشتند که افتتاح گردیدن گذرگاه سرحدی بین کشورها امکانیت فراهم می‌آورد که آنها از این پس به ممانعت رفت و آمد نمایند. همزمان برای براه ماندن تجارت نزدی سرحدی و بهتر گردیدن سطح و صفت زندگی آنها زمینه مساعد را فراهم می‌آورد. اطلاع داده شد که از روز افتتاح گردیدن گذرگاه‌های سرحدی میان تاجیکستان و ازبکستان قریب 3 میلیون نفر شهروندان دو دولت همسایه به کشورهای همدیگر سفر نمودند. مناسبت‌های دوستانه و همسایگی نیک دو دولت همجوار ریشه تاریخی داشته، این دو ملت عرف و عادت، فرهنگ و تمدن به هم نزدیک دارند. زیاده از 20 سال می شود که من در ناحیه ازونی ولایت سرخندریای جمهوری ازبکستان زندگی دارم. من اصلا در شهر تورسونزاده جمهوری تاجیکستان تولد شدم. امروز از آن شکرگزارم که به این روزهای نیک پرسعادت رسیدیم. امروز از آن شادم که گذرگاه سرحدی میان تاجیکستان و ازبکستان گشوده شد و ما به مشکلی می توانیم به دیداربینی نزدیکان خود رویم. من پیش از همه مینه‌داری خودم را به سروران دو دولت دوست و برادر می رسانم که ما با تلاش های این شخصیت تاریخی به این روزهای نیک رسیدیم. جانب تاجیکستان مهمانان از جمهوری ازبکستان تشریف آورده را با مهمان نوازی خوبی تاجیکانه در سطح بلند استقبال گرفتند و سر یک دسترخوان صحبت دوستانه نمودند. به همین مانند جانب کشور با ما دوست و همسایه ازبکستان شهروندان تاجیکستان را گرم و صمیمی پیشواز گرفتند. باید تاکید نمود که روابط دو جانبه و متقابلا سودمند جمهوری تاجیکستان با جمهوری ازبکستان عامل مهمترین پیشرفت ساحه‌های کلیدی از جمله اقتصاد و سودا برای هر دو جانب زمینه اساسی می‌گذارد. با مقصد در سطح بلند پیشواز گرفتن مهمانان و روز تاریخی گشوده شوی گذرگاه سرحدی برنامه رنگین کنسرتی نمایش داده شد. در برنامه کنسرتی هنرمندان تاجیکستان و ازبکستان برآمد نموده با ترانه‌های تجسم کننده دوستی و رفاقت خاطر اشتراکچیان را بریده ساختند. نوریدین قربان، معروف عبدالله، عبیدالله سیولی برای برنامه اخبار. صبح امروز بنابر برفریزی شدید و بینهایت زیاد بودن خوف ترمفرایی، حرکت همان نمود واسطه‌های نقلیات از کیلومتر 48 راه автомобилгарди Душанбе-Чанок به سمت خوجند و از کیلومتر 82 جانب دوشنبه موقتا منع کرده شد. روز دوم فصل بهار هم سپری می شود، اما در بلندکوه‌های مملکت برفریزی و فرآمدن ترمه‌ها همان ادامه دارد. از جمله دوام شبانه روز اخیر در راه دوشنبه چناق فرآمدن بیش از 50 ترمه به قید گرفته شده است که کلانترین آن 400 متر پهنایی و 15 متر بلندی دارد. با این سبب در اساس مقررات فرمایش یکجایی وزارت‌های کارهای داخلی و نقلیات مملکت، حرکت همان نمود واسطه‌های نقلیات از کیلومتر 48 راه автомобилгарди دوشنبه چناق به سمت خوجند و از کیلومتر 81 جانب دوشنبه موقتا منع کرده شده است. صرف نظر از حالت پیش آمده از جانب کارمندان فیلیال شرکت سهامی اینوویتیو رود سولوشنز LTD با استفاده از چیل تکنیک و مکانیزم پراقتدار این قطعه راه از برف و ترمه تازه و با مواد ضد لغزش کار کرده می شود.
تنها در دوام یک شبانه روز از جانب کارمندان شرکت نزدیک 30 ترمه برطرف کرده شد که انجام این کار نهایت مشکل و خطرناک نیز به حساب می رود. زیرا در گذشته حالت‌های وجود داشتند که در وقت تازه کردن راه کارمندان شرکت با تکنیک‌های پراقتدار زیر ترمه ماندند. مسئولان شرکت سهامی اینوویتیو رود سولوشنز LTD میگویند ما تمام کوشش‌ها را به خرج خواهیم داد تا رفت و آمد بی مانع و منظم شهروندان طریق راه اتومبیلگردی مورد نظر تامین باشد، ولی در صورت جدی و بی ایست بودن خوف ترمه‌فراری ما به هیچ وجه هوسمند نیستیم که هموطنان ما به سفر برآیند، زیرا حفظ حیات آنها برایمان از دیگر عامل‌ها بالاتر و اولاتر است. با گفته مسئولان شرکت عین زمان خطر ترمه‌فراری در کیلومترهای 4782 که قطعه آسیب پذیر راه دوشنبه چناق به حساب می رود بیشتر است. در رابطه با این از رانندگان و مسافران دعوت به عمل آورده می شود که مقررات مذکور را مد نظر داشته باشند و در این روزها از سفر طریق راه دوشنبه چناق خودداری نمایند. طبق اطلاع رهبریت فیلیال شرکت سهامی اینوویتیو رود سولوشنز LTD در جمهوری تاجیکستان در کوتاه‌ترین فرصت راه از برف و ترمه تازه و در این مسیر حرکت همه نمود وسایل نقلیات تامین کرده می شود. برنامه اطلاعاتی اخبار را ادامه می‌دهیم. بهار فصل رویدن و شکفتن هاست و در این فصل شنیدن نهال و گل و گلبوته‌ها جهت سهم گذاشتن در آبادی محل موافق مقصد است. این است که امروز در شهر دوشنبه معرکه سبز و خرمگردانی وسعت یافته است و مسئولین تشکیلات و اداره‌های حدودی شهر به طور دسته‌جمعانه در این تدبیر مهم دست به کارند. انجام کارهای آبادانی و سازندگی به گلزار تبدیل دادن کوچه و خیابان و گلگشت‌ها در پایتخت مملکت شهر دوشنبه از هدف‌های ثمره‌بخش رهبریت عالی دولت و حکومت مملکت و مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه به شمار می‌رود. پایتخت هر دولت سیمای ملت و معرفگر فرهنگ و مدنیت می‌باشد. با آمدن فصل زیبای سال بهار نازنین کارمندان دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان دسته‌جمعانه در آبادی و سبزگردانی سهم گذاشتند. آنها در این عمل سازنده با حس بلند مسئولیت اشتراک نموده در برابر سبز و خرمگردانی همچنین بیخ درختان را نیز نرم نمودند. امروز که فصل بهار آغاز گردیده است و هوا مساعد می باشد، هر یک نفر را ضرور است بهر آبادی هر گوشه تاجیکستانی صاحب استقلال کوشش به خرج دهد. واقعا طی سالهای اخیر جهت مطابق ساختن کوچه و خیابان و گلگشت‌های شهر دوشنبه کارهای بنیادگری وسعتی تازه کسب نموده در کوتاه‌ترین فرصت سیمای پایتخت به کلی تغییر یافت و آن به یک شهر آرزوها تبدیل داده شد. همه ساله سیاحان خیلی زیاد از دولت‌های دور و نزدیک به وطن ما مخصوصاً پایتخت عزیزمان تشریف می‌آورند. ما را ضرور است که آنها را با یک چهره گشاد با یک اقدام‌های نیک آبادی و آبادکاری باید پیشواز گیریم تا که آبرو و اعتبار شهر ما و وطن ما باز هم بلندتر باشد. در پرتو سیاست سازنده و بنیادکارانه دولت و حکومت، مسئولین وزارت و اداره و کمیته و دیگر تشکیلات‌های دولتی نیز در سبز و خرمگردانی شهر دوشنبه سهمی نظر می‌گذارند. در این زمینه کارمندان مؤسسه دولتی کتابخانه ملی نیز بهر تازه و آزاده نمودن حدود کتابخانه و شنانیدن نهال درختان آرایشی و سایه‌افکن و گل و بوته‌های آرایشی به حشری دسته‌جمعانه برآمدند. امروز کارمندان هر یک کارخانه و تشکیلات و مؤسسه‌ها را ضرور است در وسط کارهای آبادانی و سازندگی، نهالشینانی و سبز و خرمگردانی مسئولیت شناس باشند. زیرا آبادگردانی و سازندگی از منزل زیست و نزد بنا و انشاءات آغاز گردیده از اجرای قرض فرزندی هر شخصی وطن دوست و خودآگاه درک می‌دهد و آبادی و پیشرفت دولت و ملت باید افتخاری بزرگ برای هر یک ساکن مملکت باشد. عبدالحمید نظیر، مهروز جمعه، اخبار. جهت آبادانی و سبز و خرمگردانی و رنگوبار خانه‌های استقامتی، ناظران منطقه شعبه وزارت کارهای داخلی 2 در ناحیه سینای شهر دوشنبه، مسئولین منطقه فاند منزل رقم 116 ناحیه سینا در همدستی با ساکنان شهرک زرافشان ناحیه سینا به حشر برآمده محل زیست و نزد بناهای استقامتی خود را از پرتو و هر گونه علف‌های نالازم تازه نمودند. طور مسئولین ابراز نمودند تا جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی در ناحیه سینا 1050 بناهای استقامتی که تعمیر طلبند رنگوبار کرده می شود. از این شماره 126 بنای استقامتی باید از جانب منطقه 116 تعمیر کرده شوند. تا امروز از جانب مسئولین منطقه مذکور 46 بنا رنگوبار گردیده. کارها در دیگر بناهای استقامتی با جلب ساکنان ادامه دارد. در برابر رنگوبار نمودن بناهای استقامتی در دیگر کوچه و خیابان‌های ناحیه از جانب ناظران منطقه شعبه وزارت کارهای داخلی 2 در ناحیه سینا تازه کردن جویبارها ادامه دارد.
чунин корҳои ободонӣ аз тарафи нозирони минтақаи шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ 1 дар ноҳияи фирдавсӣ дар ҳамдастӣ бо сокинон низ идома дорад. чунин корҳои ободонӣ дар ҳама маҳаллаҳои аҳолинишини ноҳияи фирдавсӣ аз ҷониби нозирони минтақаи шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ 1 дар ноҳия гузаронида шуда. ҷиҳати дар сатҳи баланд истиқбол гирифтани ҷашнҳои миллӣ чунин амалҳои дастаҷамона рӯзҳои истироҳатӣ ташкилу гузаронида мешавад ва дар сабзу хуррамгардонӣ як гӯшаи диёр ҳамеша омоданд саҳми арзанда гузоранд. манӯчери сулаймон, меҳрӯзи ҷумъа, ахбор. сокинони деҳаи зарандуди ҷамоати деҳоти амондараи шаҳри панҷакент исомиддин ва зиёвиддин ҷонузоқовҳо маблағи ҷамъоварӣ кардаашонро ки барои сафари ҳаҷ пешбинӣ шуда буд дар ободии маҳал сарф намуданд. гузориш аз шаҳри панҷакент. чунин иқдоми нек бунёди купруки нав ва дар масоҳати зиёд анҷом додани корҳои соҳилмустаҳкамкунӣ баҳри беҳтар намудани шароити рафтуомади аҳолӣ дар деҳаи заринруди ҷамоати деҳоти амондара аз ҷониби бародарон исомиддин ва зиёвиддин ҷонузоқовҳо анҷом дода шуд. дар фасли боронгарӣ баланд шудани сатҳи оби сойл сокинони деҳаи майката ва чанд деҳаи дигари ҷамоати деҳоти амондара барои гузаштан аз ин сойл мушкилӣ мекашиданд ва ҳаминро ба назар гирифта сокинони маҳал бародарон дар масоҳати муайян соҳилмустаҳкамкунӣ анҷом дода ва маблағи 55 000 сомонӣ купруки нав бунёд карданд. ин пул ба хотири он ки байни деҳа ва маркази ҷамоат деҳаи майкатаро пайваст мекунад. солҳои дароз мардум дар вақти борон шудан ва дар вақти ягон вайш гузаштан аз ҳамин сол гузашта наметавонастанд. пул сохта шуд ва ба мардуми деҳа ва ба ҷамоат хизмат мекунад. дар ҷамоати деҳоти шаҳри панҷакент имрӯзҳо аз ҷониби мақомоти давлатӣ барои бунёди иншооти зарурӣ лоиҳаҳо таҳия ва дар ин самт корҳо оғоз гардиданд. дар ин иқдомҳои созанда нақши соҳибкорону аҳолӣ назаррас аст. иқдомҳои неки сокинону соҳибкорон дар бунёди мактаб, роҳу купрукҳо, дигар иншоот дар шаҳри панҷакент иҷрои дастури супоришҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон пуштибонӣ аз сиёсати созандагии ҳукумати кишвар дарак аз маърифати баланди ватандӯстию инсондӯстии онҳо дар обод намудани меҳанро медиҳад. дар ноҳияи балҷувони вилояти хатлон ҷиҳати дар сатҳи баланд таҷлил намудани 30-солагии истиқлолияти давлатӣ то имрӯз сохтмони 375 адад иншоот ба нақша гирифта шудааст. аз раванди корҳои ободонӣ дар ноҳияи балҷувон ҳамкорони мо гузориш омода намуданд. пас аз соҳиби истиқлол гардидани ҷумҳурии тоҷикистон дар заминаи сиёсати муваффақонаи роҳбарияти давлат ва ҳукумати мамлакат корҳои ободонию бунёдкорӣ дар ҳамаи минтақаҳои кишвар вусъати тоза касб намуд. дар заминаи ҳамин сиёсат имрӯзҳо дар ноҳияи балҷувони вилояти хатлон раванди корҳо ҷиҳати дар сатҳи баланд таҷлил намудани ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатӣ ва эълон гардидани солҳои 2019-2021 солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ тақвият дода мешавад. бахшида ба 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон раванди корҳои ободонии созандагӣ дар ноҳия вусъати тоза пайдо намуда ба бунёди иншоотҳои гуногуни маишиву хизматрасонӣ ва саноативу истеҳсолӣ заминаи воқеӣ гузошта истодааст. маҳз бо дар назар доштани вазъи иҷтимоӣ иқтисодӣ ҳар як деҳа ва ҷамоатҳои деҳоти ноҳия ҳамаи рушди инфраструктураи соҳаҳо ба назар гирифта шуд. солҳои охир бахшҳои муҳими хоҷагии халқ бо амалӣ кардани барномаҳои мушаххаси давлатӣ ба натиҷаҳои назаррас ноил гардида симои зоҳирии ноҳия низ куллан дегаргун гаштааст ва ин раванд то кунун идома дорад. дар ноҳияи балҷувон бо ҷалби сармояи дохилӣ алалхусус ҳавасманд гардонидани соҳибкорону сокинон корҳои бунёдкориву ободонӣ авҷ гирифта сохтмону ба истифода додани як зумра иншооти таъиноти маишиву маъмурӣ бо тарҳи муосир ба нақша гирифта шудааст. танҳо дар соли 2019 дар ҳудуди ноҳия 80 адад иншоотҳои гуногун аз ҷумла коргоҳи дузандагӣ, боғчаи кӯдакон, насби обравҳои оҳану бетонии селпарто, гулгашт, боғи фарҳангӣ, осорхона, бинои нави мақомоти иҷроия, толори варзишӣ, хати оби нӯшокӣ ва дигар иншоотҳо мавриди баҳрабардорӣ қарор дода мешавад. ҳамзамон тарғиб ва ҷалби шумораи ҳарчи бештари аҳолӣ имкон фароҳам овардааст ки саҳмгузории сокинон ва соҳибкорон дар рафти корҳои ободонӣ бештар гардад. махсусан дар самти таъмиру барқарорсозии роҳҳои маҳаллӣ, бунёди сароторушхона, марказҳои хизматрасонӣ, савдо, кошонаи ҳусн ва дигар муассисаҳои тиббӣ диққати аввалин дараҷа равона гардида дар ин замина бунёди 35 адад муассисаҳои таълимӣ ва 23 адад муассисаҳои тиббӣ дар нашрчӯравиниҳо пешбинӣ гардиданд. айни замон дар 16 адад муассисаҳои таълимӣ ва 8 адад муассисаҳои тиббӣ корҳои сохтмонӣ оғоз гардида бо суръат рафта истодааст. дар иншооти сохташаванда шумораи зиёди сокинони маҳаллӣ соҳиби ҷойи кор шуда баъди мавриди истифода қарор гирифтан қисми зиёди шаҳрвандон низ бо шуғли доимӣ фаро гирифта шуда дар ин баробар инфраструктураи марказ ва деҳоти ноҳия ба замони муосир мутобиқ гардонида мешавад.
зеро ҳар иншооти бунёдшаванда бо назардошти фароҳам овардани шароити будубош барои мардум, таъсиси ҷойҳои нави корӣ ва рушди сатҳи иқтисодӣ сохта мешавад. ҳамчунин дар ноҳияи балҷувон бо ҷалби техникаву механизмҳои соҳавӣ корҳои соҳилмустаҳкамкунӣ дар доираи маблағгузории ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷалби сармоягузориҳову соҳибкорон бо суръат идома дорад. бояд гуфт ки ҳамасола бо фаро расидани мавсими гармо сатҳи оби дарёҳои мамлакат баланд шуда хавфи ба вуқӯъ пайвастани ҳолатҳои фавқулода бештар мегардад. дар ноҳияи балҷувон низ мисли дигар минтақаҳои мамлакат ҳамасола баланд гардидани сатҳи оби дарёҳо боиси зарар дидани хоҷагии халқ мешавад. бо сабаби паст будани сатҳи оби дарёҳо айни замон имкони вусъат бахшидани ҳама гуна корҳо дар самти соҳилмустаҳкамкунӣ вуҷуд дошта бо фаро расидани мавсими гармо ин имконият аз даст меравад. аз ин рӯ масъулон талош доранд ки ҷиҳати пешгирии хавфи офатҳои табиӣ имкониятҳои фароҳам овардашударо самаранок истифода намуда хоҷагии халқи ноҳияро аз зарарёбӣ нигоҳ доранд. дар шаҳри ваҳдат имрӯзҳо тадбирҳои ободониву созандагӣ ба истиқболи 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва наврӯзи байналмилалӣ вусъати тоза касб намудааст. гузориши Маҳмадалӣ Абдукарим. дар шаҳри ваҳдат ба ифтихори сазовор ҷашн гирифтани 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва истиқбол аз наврӯзи оламафрӯз корҳои тозакорию созандагӣ бо вусъат идома дорад. назди бинои муассиса марказҳои тиҷоратию хизматрасонӣ бо шинондани гулу бута ва ниҳолҳои ороишиву ҳамешасабз аз омади фасли зебои сол баҳори оламафрӯз башорат медиҳад. бо ибтикори имомхатибони бахши дин, танзими анъана ва ҷашну маросими назди мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри ваҳдат дар рӯзҳои мусоиду офтобӣ бо баргузор намудани ҳашараҳои оммавӣ дар шафати шоҳроҳҳо ва мавзеъҳои кӯҳдоман ниҳолҳои гуногун шинонда дар боз ҳам ободу зебо гардидани диёр саҳми арзанда мегузоранд. имрӯз дар асоси нақша чорабиниҳои мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри ваҳдат бахши дин, танзими анъана ва ҷашну маросимҳо тасмим гирифтааст ки дар шоҳроҳои ваҳдат душанбе шинондани дарахтони ҳамешасабз ороишӣ ва мевадиҳандаро оғоз намояд. ин бахшида ба 30-солагии ҷашни истиқлолияти давлатӣ мебошад. ин амалҳои бунёдкориро масъулони чорабинӣ дар партави сиёсати созандаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати боз ҳам ободу зебо ва назарабо намудани як гӯшаи диёр пайваста баргузор менамоянд. имрӯз имомхатибони масҷидҳои ҷомеъ ва масҷидҳои панҷвақтаи ҳудуди шаҳри ваҳдат ба як ҳисси ватандӯстӣ, ба як ҳисси миллӣ барои шинондани дарахт муаввазаф гардиданд. ҳар рӯзҳои шанбе якшанбе дар ҳудуди шаҳри ваҳдат шанбегиҳо рафта истодааст. сокинони ҷамоати деҳоти ба номи Раҷаб Исмоилов иқдом гирифтанд ки дар баробари шинондани ниҳолҳои ҳамешасабз ҳамчунин бо мақсади боз ҳам назарабо гардидани шафати роҳҳои маҳаллӣ масофаи 5 километр роҳҳоро бо шинондани гулҳои рангоранг боз ҳам зебо намоянд. дар деҳаи қашангии ҷамоати деҳоти Симиганҷ дар доираи солҳои рушди деҳот сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ корҳои тозакорӣ бо вусъат идома дорад. Маҳмадалӣ Абдукарим, Шукруллои Нурулло аз шаҳри ваҳдат барои барномаи иттилоъоти ахбор. дар шаҳр ноҳияҳои вилояти суғ низ корҳои ниҳолшинонӣ ба истиқболи наврӯзи байналмилалӣ бо мақсади боз ҳам ободу зебо намудани шаҳру деҳот вусъат дорад. бо тавсияи олимону мутахассисон ва иштироки васеъи аҳолӣ корҳои ниҳолшинониву сабзкорӣ вусъат дорад. гузориши Маҳмуд Аҳмадзода ва Дилшод Юсуфӣ. бунёди боғи интенсивӣ ва гулгашту фароғатгоҳи замонавӣ дар мавзеи хушобу ҳавои соҳили баҳри Тоҷик дар қароргоҳи расмӣ бунёдшаванда дар ҳудуди шаҳри Гулистон ба як макони ободу хуррам ва истироҳатӣ табдил меёбад. ин тадбир дар доираи омодагиҳои ҳамаҷониба ба ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва истиқболи баҳору наврӯзи фархундапай амалӣ мешавад. сохтмони иншооти маъмурӣ ва мавзеи сайёҳӣ, шинонидани ниҳолҳои боғи интенсивӣ, анвои гуногуни ниҳолҳои сӯзанбаргу ороишӣ ва гулгашти зебо бо тарҳи меъмории хоса дар асоси лоиҳа зери назари масъулон, маслиҳату тавсияи олимону мутахассисони соҳаи боғдорӣ, ободонӣ ва меъморону дизайнерон сурат мегирад. корҳои ниҳолшинонию бунёди боғи интенсивӣ бар дӯши масъулону мутахассисон ва кормандони муассисаи давлатии боғи миллии ваҳдат вогузошта шудааст. дар ин мавзеъ корҳои сохтмонӣ, ободонӣ ва ниҳолшинонию бунёди боғ вусъат дорад. бо фаро расидани баҳор ки айёми гармию бедории табиат ва пайки наврӯзӣ ки бо ободию шукуфоӣ, хуррамгардонӣ дар баробари ҳамаи дигар суннатҳояш аз фазилатҳои накӯи ин ҷашни аҷдодист, ҳамагонро ба корҳои сабзу хуррамгардонӣ ва ободонӣ ҳидоят намудааст.
از روی این تعامل نکوی اجداد ساکنان سرشمار از جمله نمایندگان اهل جامعه ناحیه باباجان غفوروف، ساکنان شهرهای بوستان و گلستان در حشر نهالشینانه بهره آبادی و سرسبزی این موضع یکدلانه شرکت ورزیده سهم خود را گذاشتند. همین نمودهای درختان می‌دویند درختانی قد پست میباشند که تک پیوند آنها پومی سیلک از پولش آورده شده است و آنها با شرایط ما علاقه مطابق کرده شده‌اند. از روی لایحه مساحت باغ زیاده از 4 گکتار را در بر گرفته از آن 2.5 گکتارش را باغ اینتنسیو تشکیل می‌دهد. در باغ 5 نوع نهال‌های میوه دهنده، زردآلو، آلو، شفتالو، بادام و خرما شنانیده شده ایستاده است و باغ وابسته به هر نوع این نهال‌های میوه دهنده با قطعه‌های علاهیده جدا کرده شده است. در حدود این موضع خیل‌های معمول و نادر درختان سوزنبرگ و سویافکن و آرایشی شنانیده راه و راهرو مطابق به لایحه آباد کرده شده ایستاده‌اند. محمود احمدزاده، دلشاد یوسفی، شهر گلستان برای برنامه اخبار. маъракаи ниҳолшинонӣ ҳамзамон дар шафати роҳи автомобилгарди душанберӯдакӣ аз рӯи тавсияи мутахассисон бо иқдоми дастаҷамона сурат гирифт ки дар ҷараёни он теъдоди зиёди дарахтони ороишию сояафкан шинонида шуд. гузориши ҳамкоронамон. имрӯзҳо дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат маъракаи ниҳолшинонӣ бо маром идома дошта, сокинон аз мусоидии обу ҳавои имсола самаранок истифода намуда ҳарчи бештар ниҳолҳои мевадиҳанда ва ороишию ҳамеша сабз мешинонанд, чунки шинонидани ниҳол дар ҳамин мавсими мусоид буда сабзиши онҳо дар оянда кафолат дода мешавад. аз ҷумла бо мақсади сарсабзу хуррам намудани кӯчаву хиёбонҳо ва шинонидани ниҳолҳои дарахтони ороишии сояафкан дар мавсими имсола дар ноҳияи рӯдакӣ аз ҷониби масъулин ва аҳолӣ тадбирҳои зарурӣ амалӣ карда мешаванд. имрӯз аз ҷониби мутахассисони соҳаи кишоварзӣ барои тарзи дурусти шинонидани ниҳол ва нигоҳубини он дастурҳои зиёд омода шудааст ки шаҳрвандон бевосита метавонанд аз он истифода намоянд. дар ҳамин замина имрӯз сокинони ҷамоати деҳоти ноҳияи рӯдакӣ бо тавсияи мутахассисон тариқи ҳашарҳои дастаҷамона дар кӯчаву маҳалла ва шафати роҳҳои автомобилгарди душанбе рӯдакӣ ниҳолҳои ҳамешасабзу сояафкан шинонида бо ин васила дар тозаву озода нигоҳ доштани муҳити зист саҳми худро гузоштанд. имрӯз бо ташаббуси кумитаи иҷроии ҳизби халқии демократии Tojikiston дар ноҳияи рӯдакӣ дар ҷамоати Чоргултепа шанбегии маъракаи кабудгузоркунӣ рафта истодааст. кумитаи иҷроии ҳизби халқии демократии Tojikiston дар оянда низ дар сори рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ дар ободониву кабудгузоркунии дигар ҷамоатҳои деҳоти ноҳия саҳми арзандаи худро мегузорад. риояи қоидаи мақсуди ниҳолшинонӣ ва аз рӯи тавсияи мутахассисон амал намудан имкон медиҳад ки ниҳоли дарахтони шинонидашуда хуб нашонамо ёбад ва ин омил дар боз ҳам зебову сарсабз гардидани муҳити атроф замина фароҳам меоварад. агар дар оянда ин раванд идома дода шавад ва дарахтони навшинонидашуда аз тарафи масъулин ва сокинони ҷамоати деҳоти ноҳия хуб нигоҳубин карда шаванд, канори шоҳроҳи автомобилгарди душанбе рӯдакӣ боз ҳам сабзу хуррам хоҳад гашт. гуфта мешавад кормандони ташкилоту муассисаҳои ноҳияи рӯдакӣ чунин ҳашари ниҳолшинониро дар дигар кӯчаву хиёбонҳои ноҳия идома медиҳанд. бобокон аминзода, боболи тағозода, убайдуллаи сайвалӣ, ахбор. дар ноҳияи шаҳри Туз кишти интихобии пахта оғоз шуд. соли ҷорӣ тибқи нақша дар 1068 хоҷагии ноҳия дар масоҳати 5250 гектар замин пахта киш карда мешавад. гузориши худойдоди раҷаб ва искандари саид. дар минтақаи бохтари вилояти хатлон ки шароити мусоид баҳри рушди устувори соҳа мавҷуд мебошад, кишоварзон сол аз сол бо дастрасии тухмиҳои аълусифати ба обу ҳаво мутобиқ ва техникаҳои муосири соҳа ба натиҷаҳои дилхоҳ ноил мегарданд. ноҳияи шаҳри Туз ки яке аз минтақаҳои гармтарин дар ҷануби мамлакат маҳсуб меёбад ва имрӯз ки обу ҳавои мусоид барои кишт фаро расидааст, нахустин шуда дар қалаврам ба кишти пумадона оғоз бахшидаанд. аслан мувофиқи мушоҳидаҳо дар се ноҳияҳои ҷануби ҷумҳурӣ яъне қубудиён, шаҳри Туз, Носири Хусрав зуҳури фасли кишту кор як каме барвақттар фаро мерасад. ба ҳамин хотир дар минтақаҳои таркибаш омехтаи қуми ноҳия ҳамасола кишти пумадона аз ин мавзеъҳо сурат гирифта, дар дигар гӯшаҳо баробари аз 14 дараҷа баланд гаштани таркиби хок кишти пумадона дар доираи васеаш оғоз мегирад. тибқи нақша дар ноҳияи шаҳри Туз соли равон дар майдони 5250 гектар замин кишти пумадона гузаронида мешавад. маъракаи нахусти кишт дар мавзеи қирҷоли ҷамоати деҳоти Худойназар Холматов ва корези ҷамоати пахтаобод ки дар доираи 28 гектар пешбинӣ шуда буд оғоз гирифт. кишти пахтара интихобӣ дар баъзе қитъаҳои замине ки
аз мусоидии боди ҳаво истифода бурда кишти пахтаро оғоз намудем. Дар даврони истиқлолият таи 15 сол заминҳо бекор хобидагӣ буданд, ба гардиш кишоварзӣ ворид намудем ва ба об таъмин намудем. мавзеи қирҷо ки солиёни зиёд аз гардиши кишоварзӣ бозмонда буд, чанд сол қабл бо дастрасии оби полезӣ мавриди гардиш қарор гирифт ва тибқи иттилои масъулин ин мавсим на камтар аз 200 гектар кишти пунбадона бояд гузаронида шавад. дар мавзеи қирҷол имсол мо зиёда аз 300 гектар заминҳоро ба гардиш кишоварзӣ ворид намудем ва ба нақша дорем ки зиёда аз 200 гектар кишти пахта дар ҳамин заминҳо гузаронем. хоҷагиҳои деҳқонӣ ва кооперативҳои истеҳсолӣ дар ноҳия дар маҷмӯъ 2111 ададро ташкил намуда, аз ин шумор 1068 тоаш ба пахтакорӣ машғуланд. пӯшида нест ки кишти ҳар зироат технологияи худро дошта, дар сурати риояи он метавон ҳосили дилхоҳ ба каф овард. дар ҷамъияти саҳомии пӯшидаи заводи таҷрибавии механикии шаҳри норак корхонаи хурди истеҳсоли резин барои варзишгоҳҳо ва сафолакҳои резинии ороишӣ барои роҳравҳо, майдончаҳо ва гирду атрофи биноҳо бунёд карда мешавад. гузориш аз шаҳри норак. дар шаҳри норак корхонаҳои истеҳсолии саноатӣ дар даврони соҳибистиқлолии мамлакат дар истеҳсоли маҳсулоти ватании заминаи боэътимод гузошта сол аз сол фаъолияти худро беҳтар намуда истоданд. ҷамъияти саҳомии пӯшидаи заводи таҷрибавии техникӣ дар шаҳр ба истеҳсоли маҳсулоти ғайристандартӣ аз ҷумла қолабҳои бетонгарии нақбҳо, акробетонӣ барои деворҳои нақбҳо ва ба истеҳсоли дигар маҳсулоти ғайристандартӣ ки аз тарафи корфармо фармоиш дода мешаванд машғул мебошад. масъулини ин корхона тасмим гирифтааст ки барои дар сатҳи баланд таҷлил намудани ҷашни 30-юмин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон ва наврӯзи байналмилалии соли 2019 сохтмони корхонаи хурди истеҳсолии резин барои варзишгоҳҳо ва сафолакҳои резинии ороишӣ барои роҳравҳо, майдончаҳо ва гирду атрофи биноҳо пешбинӣ гардидааст сохта мавриди баҳрабардорӣ қарор диҳанд. айни ҳол сохтмони ин корхонаи хурди истеҳсолӣ дар арафаи анҷомёбӣ қарор дошта пурра бинои он бо таҷҳизоти истеҳсоли замонавии чинӣ муҷаҳҳаз гардонида шудааст ва корхона метавонад баъди ба фаъолият шурӯъ намудан то 20 нафарро бо ҷойи кори доимӣ таъмин намояд. ҷамъияти саҳомии пӯшидаи заводи таҷрибавии механикии шаҳри норак барои дар сатҳи баланд таҷлил гардондани наврӯзи байналмилалӣ тасмим гирифтааст ки корхонаи хурди истеҳсоли сафолакҳои резиниро ба роҳ монанд ки корхона айни ҳол дар арафаи анҷомёбист ки рӯзи ҷашни наврӯзи байналмилалӣ кори худро оғоз мегардонад. ҳамаи дастгоҳҳо замонавии чинӣ мебошад ки масолиҳое ки истеҳсол мекунад ба стандарти ҷаҳонӣ ҷавобгӯ мебошад. барои фароҳам овардани шароити корӣ ба коргарон ва баланд бардоштани сифати маҳсулоти истеҳсолнамудаи корхона масъулин тасмим гирифтанд ки як дастгоҳи замонавӣ барои буриши варақаҳои аз 2 миллиметра то 150 миллиметраро бо ороиши ҳар намуди фармоишӣ ба роҳ монанд. аллакай ин дастгоҳ дар корхона васл насб шуда мутахассисон дар ин самт корҳои фармоиширо ба роҳ монда истоданд. ин таҷҳизот истеҳсоли давлати чин ва олмон буда ба тариқи электронӣ фаъолият менамояд. аз мушоҳидаҳо бармеояд ки ин дастгоҳ метавонад корҳои буриш ва ороишро ба тариқи электронӣ бо сифати баланд ба анҷом расонад. баъди ба фаъолият шурӯъ намудани корхонаи хурди истеҳсолии сафолакҳои резинӣ ва ин ду дастгоҳи нави замонавӣ 25 нафар мутахассисон бо ҷойи кори доимӣ таъмин хоҳанд шуд. имрӯз дар толори филармонияи давлатии тоҷикистон ба номи акашариф ҷураев фестивали ҷумҳуриявии чакомаи гесу бо иштироки теъдоди зиёди бонувону духтарони шаҳру ноҳияҳои мамлакат ва бонувони шаҳри душанбе баргузор гардид. тафсилоти бештар дар гузориши манучеҳри сулаймон. либосҳои миллӣ, ороишоти занона ва дигар ғояҳои фарҳангии миллӣ дар фестивали ҷумҳуриявии чакомаи гесу ки имрӯз дар шаҳри душанбе баргузор гардид муаррифӣ карда шуд. дар ин чорабинӣ бонувони ҳунарманд аз вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳои тобеи марказ ва намояндагон аз вазорату идораҳои дахлдор иштирок намуданд. ҳадафи асосии фестивали мазкур на танҳо доштани гесувони дароз, балки баланд бардоштани завқи бонувон нисбат ба фарҳанги либоспӯшӣ, дур будан аз бегонапарастиву хурофот ва пост доштани арзишҳои миллӣ мебошад. чакомаи гесу бо мақсади тарғибу ташвиқи ҳунарҳои мардумӣ, ҳифзи арзишҳои миллӣ, арҷгузорӣ ба мероси фарҳангии халқи тоҷик, бахусус нигоҳбин ва парвариши мӯй, ороишу пардози рӯй, ҳаракати мавзун, тарбияи муоширати духтарон, тарғибу ташвиқ ва эҳёи анъанаву маросимҳои миллӣ аз қабили саршӯёну мӯйбофон, зулфандозӣ ва ҷамолакбандию кокулбофӣ баргузор гардид. доштани мӯи дароз ҳамчун рамзи зебоии зани тоҷик миёни дигар халқҳои минтақа ва олам шӯҳрат дошта
аз даврони пеш то ба имрӯз омада расидааст. Зеро ҳусни зебову хулқу атвори накӯи зани тоҷик аз замонҳои пеш маълум буда. Бонуи тоҷикро маҳз бо доштани ин ҳама мешинохтанду мешиносанд. мақсади баргузор намудани фестивали ҷумҳуриявии чакомаи гесу аз он иборат аст ки занону бонувони тоҷик бояд ки либоси миллии тоҷикии худро ҳифз намоянд ва дар баробари ҳифзи либоси миллии худ ба мӯи сари худ як эҳтиром гузоранд. маҳз бо гузарондани чунин фестивал озмунҳо аз ҷумла фестивали чакомаи гесу метавон гуфт ки имрӯзҳо бонувони тоҷик бештар ба самти зебоипарастиву дароз кардани гесувони худ рӯ оварданд. ин равандро метавон як навъи посгузориву эҳтиром ба арзишҳои миллӣ ва фарҳанги либоспӯшӣ номид. роҳандозӣ намудани фестивали чакомаи гесу аз чорабиниҳое мебошад ки дар заминаи он наврасону ҷавонон аз расму оини қадимаи хеш огоҳ мешаванд ва ҳамчунин чандин ҳунарҳои занона ки ба гӯшаи фаромӯшӣ рафтааст аз нав эҳё мегардад. дар фарҷом ба 13 нафар духтароне ки гесувони дароз доштанд бо дипломҳои махсус сарфароз гардида иштирокчиёни фаъоли фестивали мазкур бо ифтихорномаву тӯҳфаҳои арзишманд қадрдонӣ гардиданд. манучери сулаймон, ҳафизуллои саъдулло, ахбор. дар ноҳияи нуробод фестивал озмуни ҳунарҳои мардумии ҳунар беҳтар аз зар бувад баргузор гардид. дар ин озмун ҳунармандони ҷамоатҳои шаҳраку деҳот ва марказҳои касбомӯзӣ иштирок намуданд. гузориши хабарнигорони мо. рушди ҳунарҳои мардумӣ асосан аз дастур ва ҳидоятҳои президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон сарчашма мегирад. зеро дар партави ин ҳадафҳои созанда ҳунармандони асилу соҳибтаҷрибаи ноҳияи нуробод тавонистанд шуғли дӯстдоштаи худро дар ҳар як ҷамоату деҳа ва хонаводаашон аз нав эҳё намоянд. бо мақсади баргузории даври ноҳиявии фестивал озмуни ҳунарҳои мардумӣ таҳти унвони ҳунар беҳтар аз зар бувад, масъулони чорабинӣ ҳунармандони асилро даъват карданд то дар ин озмун ширкати фаъолона карда ҳунару маҳорати худро пешкаши ҳайати доварон намоянд. ин аст ки зиёда аз 47 нафар ҳунармандон дар фестивал маҳсули dastoни эҷозкори худро аз қабили даҳҳо намуди ҳунарҳои мардумӣ пешкаши ҳайати аъзоёни комиссия ва тамошобинон карданд ки ҳар як офаридаи онҳо аз ҷиҳати сифату ороиш ва санъати ҳунармандӣ аз якдигар фарқкунанда буданд. маҳз рушди ҳунарҳои мардумӣ шароит фароҳам овард то шумораи ҳунармандон боз ҳам бештар гардад. аз рӯи маълумоти мақомоти маҳаллӣ айни ҳол дар қаламрави ҷамоатҳои шаҳраку деҳоти ноҳияи нуробод зиёда аз 153 нафар ҳунармандон фаъолият дошта саҳми онҳо дар тарғиби ҳунарҳои мардумӣ аз қабили дузандагӣ тоқидӯзӣ, ҷомадӯзӣ, оҳангарӣ, табақтарошӣ, садафбофӣ, тарошидани асбобҳои мусиқӣ ва дигар касбу ҳунари хоси мардуми кӯҳистон хеле ҳам калон аст. аз ҳама муҳим рушди ҳунарҳои мардумӣ нақши арзандае дорад дар таъсиси ҷойҳои навикорӣ ва боло бурдани сатҳи зиндагонии мардуми деҳот то онҳо тавонанд бо молҳои хусифати худ дар бозори имрӯза харидор дошта бошанд. дар анҷоми фестивали ҳунарҳои мардумӣ аз номи мақомоти маҳаллӣ ба ғолибон тӯҳфаҳои хотиравӣ супорида шуд. идигули маҳмуд, додарҷони мирзозода, барои барномаи ахбор аз ноҳияи нуробод. бинандагони гиромӣ, ин буд барномаи иттилоотии ахбор. бароятон шаби хуш ва истироҳати бофароғатро таманно дорем.